Dobar dan, pozdravljam vas ispred OPG-a Štalmajer. Nalazimo se u Vukovaru, bavimo se proizvodnjom raznih sorti meda, propolisa, beluda i voska. Svi naši proizvodi su prirodni i proizvedeni na našem OPG-u. Prodajemo na kućnom pragu, u gradu Vukovaru imamo dostavu, a za ostatak Hrvatske proizvode šaljemo poštom. Ovo je jedan naš kontejner u kojem vam prikazujemo djelić atmosfere s našeg radnog mjesta.